Vhunzhi ha vhoramabindu vha khou wela kha tshikwekwe tsha u fhuriwa masheleni nga vhadzia vhutshinyi vhane vha ḓi ita vhaofisiri vha muvhuso uri vha kone u wana zwidodombedzwa zwa dzikhamphani dzine vha dzi ṱangula. Vhaṅwe vhadzia vhutshinyi vhenevho vha ita na u tshoṱela website ya muvhuso ya CSD ine ya vha na zwidodombedzwa zwa vhoramabindu uri vha kone u dzhia zwidodombedzwa izwo. Vhaḓivhi vha ri vhunzhi ha vhathu vho no wela kha tshikwekwe tsha vhufhura ndi vhoramabindu vhaswa vhane vha sa khou tou vhesa na tshenzhemo ya uri zwi tshimbilisa hani. Zwo ralo vho tsivhudza uri a huna thandela yo no avheliwa nga vhege nthihi nahone kanzhi zwi a hovhelela na miṅwedzi miraru uri yavheliwe. The most popular one is being invited for RFQs or tenders with incorrect email address, and also that is sent from incorrect government office department. So a lot of these scammers, they do phishing. So what they do is they will say maybe copy a tender document and say transnet.net, and then you realize that Transnet website does not have a .net at the end. Vhaḓivhi vha dovha hafhu vha tsivhudza vhoramabindu uri vha dzulele u ranga nga u khwaṱhisa vhuṱanzi na muvhuso kana khamphani dzo ṅwaliwaho kha khumbelo dzine vha dzi wana dza u dzhenelela kha dzithandela dzenedzo phanḓa musi vha tshi dzhenelela. Once you have been awarded the tender, you will not be requested to pay a deposit on award letter. What happens is after the award letter follows a contract, meaning we need to make sure as a procurement contracts with the service provider, and then you get a purchase order. Vhunzhi ha thandela dza muvhuso dzi vhambadziwa kha website ya muvhuso ya e-tenders u itelavho vhane vha vha na dzangalelo ḽa u dzhenelela. Vhoramabindu vha khou ṱuṱuwedza uri vha luse u ḓipfumbudza nga maitele na kutshimbidzele kwa thandela dza muvhuso.